بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga menjadi sebagai petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kita mati di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Ridhu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna Ridhu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna kalam rabbina hidayatuna atahu Jibril ala rasulina kalam rabbina hidayatuna atahu Jibril ala rasulina kalam rabbina ala nuril mustafa kalam rabbina ala nuril mustafa kalam rabbina ala nuril mustafa kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kita mati di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kita mati di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina
التقليد في القرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga menjadi di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga menjadi di dalam petunjuknya.